جرونهیا کردستان جه روژاوی کردستان دما خوش ببینرین هجا ایرو 8 نیسان 2026 جه روژان روژا شمیه مجوره بلتنان دانی ساعت هفتان پیشکش بکین پشتی بیناو بره. بله جاری کنید دما خوش ببینرین هجا امی ایرو جه رقای دست بکنش برکل رقای مجارکه گرینگ به طایبت کو خلک کرد یر روژاوی کردستان علاقه در دیگه لرقای روشا کردان پر خرابه پارێزگەری رقای بریار دایه کو 300 خانی و دکانین کردان بین والا کرن او و اف دکان جوارن هلوشاندن هنجا تاویه که جقاشو بریک خستن کرنا ناوا باجر رقایه لیبلی عبدالرحمن مسلم کو مال و ملکی ویم هاتنه دست سر کرن جه کانالا مرونهی تیوی را بیجه کو آرمان جوان کوچبر کرنا کردان او دست سر کرنا مال و ملکی وانه دم 72 ساعته جبو هلوشاندنه گرکه تو درکوی بریار آمجلسا باشار رقایه یک جمیناکین دست سرکرن او هلوشاندنه مالین کردان لباجار رقایه پارێزگەری رقای وی بریاره به بحانه یا جنو و بریخستن کرنه ده او لگوروی دی 300 خانی و دکانان لطاخا کردان لباجار ورن والا کرن و هلوشاندن. او مجاره بیجن تاخا کردان لباکوری باجار رقید کبه او تاخا جسال 1987 او آوا بوش دست پیک کردان دست پیک لوی حالتی کرین او حالت کردان پاره خواه کرین نه او املاک دوله نه او کردان کی پاره خواه او خالی وی عردی هنه رقه معروف مال قاسم هه مال شبل سلامه هنه یعنی پر کابن رقه ملاک رقه کابن هنه او کردی مجی گیل وی حالتی کرین به پاره خواه کرین نه انو املاک دوله هیرو او حکمات رقه محافظ رقه سروک بلدی دخوازن بی تاخیر خراب بکن پشنابی مخالفات انده برینها فرماندار آسایش محمود خلیل به پارێزگەری رقای را هفدیتن پیکانی او لسر آواکرنا کمیته یکی وگراندنا کردان لحف کر لیبله نها روش برو واجیا بدیزنا کردین لرقای خودی ملکه اف پلان جبو کوچ برکنا کردان تینه کرن یعنی اگر مخالفات پر حالت رقی دهانه مخالفات وجبه حالت نزدکتر یعنی او حالتا پر کبنه بازار رقیده یعنی حالت درعی هی مخالفات حالت مفرق حسي وهي حالت وشتر هي اگر مخالفات کی ازالت ناکن بس هدف جبا او برنامجی محافظ رقي وسلوكي بلدي او حكومات السوري بانه كرد رقي كوچبر بكن جبه دري داخل لتنشتا وی دوسیایی پشتی کو حکومت آدم کی درباسی رقاید با گلک چکدار دستدانی نسر خانین کردان وگاوی بهتری 100 خانی هاتن دست سرکرن اول خودی وان نه هاتن وگراندن بیجم مال کرد ما ای هندر باجر ای هندر باجر حیا هیرو صد يعني جمع تشتي موثق حتى صد مالي هي هم بندستي وان دستي خدانا سره بحجة انه بنا اندام قصد يبون حجة انه بنا موظفين قصد يبون بری دروژان روناهی تیوی گلینامه یک بدست خستو تیدا داخواز ج پارێزگەری رقایتی کرن کو مالین کردان لوان وگرینن لی حتی نهاجی تو گاوک در حقی به مجاردن نهات یاویتن لکل کاوی جی وی گاوی بین گاوکی گرتنا جوانین کرد جی لرقای هاتی دست بیکرن دبن ناوی کو بری نها بقصدی را کار دکرن یک سر و بی بریارکی دادوریه دکوین زیندانان و چاران و ساوان وون دادبا پارێزگاری حەسێکی نورالدین ئەحمەد شاندەیە کۆمیتەیە بلند ئا هەلبژاردنی پێشوازی کرد و مەکانیزمەیە هەلبژاردنێ ژی بە ئاوەکە بەرفرەهی بوانڕێنی قاش کرد. شاندەی بە سەرکێشە نونەری سەرۆکاتیە زیاد ئەیاش و سەرۆکی کۆمیتەیە بلند ئا هەلبژاردنی ئەحمەد ئەحمەد بوو. ده هفدیتنê de mekanîzma û pîvanên hilbijartina endamên meclisa gelan hatin gotûbêjkirin da ku nûnertiyeke dad û berfireh pêk were. Her du aliyan li ser avakirina komîteyên zelal di pejirandina endaman de destnîşankirin.
بردفک تیما سروکاتیا حکومت دمکی احمد الهلالی را گاند کو ده روژن پیش ده کمیتین شاخی ورن آواکرن دا کو سرپرشتیا آواکرنا دستین هلبجارتنی لگوری تایبتمندین پارێزگەها حەسەکێ بن li gorî wê 10 kes li gor desteya hilbijartinê werin hilbijartin. Ji bo xurtkirina yekrêzî û rêgirtina li ber gotinên nefretê îro hemû beşên civakî yên bajarê Kobanê li hev kombon wan komîteyek ya ku ji sû yek kesan pêk tê ava kirin. Ev komîte di hemû mijarên entegrasyonê û danûstandinê de dê temsîla civaka Kobanê bike, ango her tişt wê bi şêwra vê komîteyê pêk were. Komcivîn bi duruşmeya werin em ji bona yekrêziyê û dengê Kobaniyan bixebitin û ji bo redkirina gotinên nefretê û tundutujiyê û parastina aştiya civakê bixebitin pêk hat. Rewşa Kobanê pêkanîna xalîn peymana bistûnheyê çilê û mijara entegrasyonê hatin nîqaşkirin. Hata gotin, divê em bibin cihê çareseriya ji bo tevahî gelê me. Piştî axaftinan, komîteyek ji sûyek kesan hata avakirin da ku derbarê dozên girêdayî Kobanê danûstandinan bi hikûmeta demkî re birêve bibin. Girohê berpisyariya niştimanî nêzîbûyî û têkiştina pêkanînin ew bibe bandorekî erêmî li ser jiyana welatîyan li Kobanî bike. Şixwe em dibirin begu em wekû Kobanî ku em bibêjin endekî Kobanî me divê biryarê hûn bistînin hûn nêrîna me din çavê xwe re derbas bikin. اندماجا لایقی برخوان کدا Kobanî kesayeta Kobanî و فودا کاتی چک کرنا هر کس دک طلا خورا داره یعنی وقت تنظیم کرنا ارگانیزیشن کرنا وی کاری کو دمجه تی چک کرنا مساهمه وان هولدان و کسی آن رونشتی ببنا عالی کار راستی اراده ملتی کوبانی وره درخستن بگینن تمامی آلیان که وینا خلق کوبانی لوره وینا خلق کوبانی جور در دکوه وینا خلق کوبانی ناش گناندن دبه انتگراسیون سر بنگاه کی راست و درست آوابه لگور جوا کامل گور هیوی جوا کامل آوابه جبو و یعنی عمل ورن دبینن دولت خازه کساتنی بکنونر لکوبانی خلق کوبانی واناسناکه تفی کو کرد بنج خلق کوبانی واناسناکه ام دخازن کساتی نافدار ای خودی کده دندر وی باجاری دا او بین دیار کرنج عالی و جوا کداج عالی کساتین کو تکوشونی برخدار دا قونا 15 سال دا کری جبو و ام دخازن ام ببن رگر لپیش چوتین آلیان لپیش نراستیا در مافه گله مدت چکرن کرم بسرکت و ده انجام ده سویک نمزد هاتن هلبجارتن به آوایی که توافقی به آوایی که ام بین اسعافی و امبولانسی عاجل و ده پیشرو جدا هول بده اف انجمانا کو کار خوابه که لاستا حلبه و لاستا شامه و ببه وکا نقطه که فاصل دما بینا ریوبریا کو هیرو لوره و دما بینا ام بین پایتخت شام. پشتی 2 سالان و الکتریک وگره نافتچا زرگانی دستی انرژی جبو سر راستکرنا خطین الکتریک یا نافتچا زرگانی دست به پروژه که کریم اف پروژه دروژان دست به کریه و دیم 10 روژان جی دوام بکه ام آگاین برفره و هورگلین لسرویه که جی نوچگان خواه محمد بادلی هم ببن. تماشوان نهجا ایرو مسردانا نافچه زرگانه کریه اف نافچه کو یک جوان نافچه کو هاتیه ویران کرن جبر ایریشان نهاجی پروژه یک جبو سر راست کرنا خطن کهربی اف پروژه جعالیه انرژیا ریوریا خوصر و هاتیه دست بکرن نها وکوان دیمنان دبینن اف تیمن انرژیه نه دست بسر راست کرنا خطن کهربی یین ناوندا نافچه زرگانه دکن لگوری گوتی زانین جدی سالان و کهربا لسر نافچه هاتیه برین جبوکو جارک دن کهربا وگره وان دست به پروژه کی کریه بو کهربا جارک دن نافچه زرگانه وگرینن نافچه زرگانه یک جوان نافچه کو دنوا 6 سالان ده جبر ایریشان بنسازی او تف ده هاتیه ویران کرن
ماموسا نها ام دزانن و دست به پروژه کی جبو وگراندنا کاربه کریه پروژه و کنگی دست بکریه و کنگی بداوی به بروجه ما بري ما دراسه تشكر جمو منطقي تشي لازميه بن تشي مواد لازم بكج محولاتها شبكاتها جعمودا قش بري هبالي ما حتى مواد ما جاهز كرن هبالي ما رميلان قش جاهز كرن روجا سيشمي دوشمي مدس بكر مواد خو من نقلان دبر سيشمي مدس كار كري وقت بشكل كي فرمي مدس بكر بيشمي هم شغلين دو اطلبوا شبابي ما حبكي حتى ما كاري خب بكر سباطر ليفرتش عنده ودين سباجدر جينا جيت سري سدي سد انك حاره غربي تلبنر ابدا بالتمامي جي محاولي شبكه جي مركزي بالكامل جي عمود اوان بالدربه كرت شكل ما يقش يا جنوف في دسبي بكن وقبي اعاده تعيل بكن نها وانت تخمين دكينا ويتش عندي بورا دريجك دبين دهروكي دوي خالص ان شاء الله شكان الكهرباء ليفر قد كريه دي ابوي تقريبا 2 صالين حتى 6 صال ابوي يجي بنيدنا كهرباء هاتي باجار كزرغاني بشتي في ايدي بروجي والكدري هبه بروجي ما انك بربري جا مدس بيكون غور كاتشي خططي بالي ما بنا مدس بيكون اكيد كندواري دوراوي جي تشبي خصنا مي بكن بس انا بشكل اساسي باجار كزرغاني بكم كهرباء وغري وكبري قال لك سباس بوا سرچاوي مال سال بله افجي یک جه اندزیارین انرژیا ریوبریا خسره کو جرمیلانه جبو سرراست کرنا پروژه کهربی یه نافچه از زرگانی کو هند هفته زانند نوا 6 سالین در باسبوی دا وک ویجی دا زانین کو جه صدی صد بنسازیا نافچه هاتیه ویران کرن ناف ده کهربه کو او تخمین کند نوا ده رو جانده کو جاره کدن پشتی چند سالان کهربه وگره نافچه از زرگانی لباجاری بابی یه گندوار حلبه لدجی بارگاه که دولت ترکیه خواپیشاندانه که هاته لدار خستن خواپیشاندران دخواست کرن که اردوان انجهیل دولت ترکیه و بونه بارگاه لشکری لوان جاره کدن به وگراندن خلک جبل اقل بابی خواپیشاندانه که پیک آنین او خواستن مال و ملکینوان که جبریان 9 سالانده بونه بارگاه لشکری ین دولت ترکیه لوان وگرن ده داخلینی خود اشکره کرن که ده دما والا کرنا بارگاهان ده لشکرین ترکیه 400 مال هلوشاندن او جه او هشتیا کو بسدان مالباد در بن وان راگاند کو بسدان بلگین خو پیشکش کرنه لی مجلس نخواجهی بیدنگ دکه او گاوین پیوست ناویجه هدمها والله لينا وصوت السلاح يا تبكي برا بینرین هجال کوبانی اندام سازیا گشتیا گمرکی ماسیرو کود 20 چلیا 2026 در لسرنی شهید ببوم به مراسمی که هاتا و غرکرین خلک کوبانیش بو اخرکرنا جانگوری خو به گرسی بری خودان گورستان شهید دیجله ده مراسم ده کسین کو اخوین گوتن شهید مجبو رومتا گلی خو او پاراستنا گلی خو تیکوشین کر او حتی کلیا داویه لبر خودان مراسم به خواندنا وثیقه او اخرکرنا جنازه شهید بر با آخا پیروز و بداوی بوم Hey!
شهيدان دكان شهيد ديروك تبيرا مران دم ام بحثا ديروك دكان وبلن ديروك يكو ام تقرا دكان ام تعداد فداكاري وقهرماني ولعنا شهيدا ببينن کنگره اسلام دموکراتیک لباشر قامشلو پانلک لدارخست پانل ده چارچوبه خباتن وان ینجبو پیشخستنا هفگرتنا جواکی و خوردکرنا تکلین مروفی لسر بنگه هفبش ده پیکهات. پانل به دروشمای امی به هفره جواکی که دموکراتیک و هفگرتی آوا بکن پیکهات. لور کسین کو آخوین گوتن جبو ام جواکی که هفگرتی و دموکراتیک آوا بکن دوی ام وگرن اصلی خوا او باوریا ما به پرنگیا اتنیک او نتوی هبه. هر وکی دانزانین کو دستلاتداران جواک پارچه کریه او هول ددن فتنه بخنا برا پیک خاطین سوریه ده. جبوی بانک لملاین مزگفتان کرن کو جواکی پرورده بکن دستوری ندن کو زمان نفرت بکار بینن او پرووکاسیون چه ببن. دمكي بر حساس بر جرينج دمكي جو سوريا قشتي وبتايبات مناطق ما لبرابري جوهرتن سياسي بيجفتون سياسي دينكرن وكي كونغرس اسلام ديمقراطيجي لسر يعني جاركي خدي قباتن ببي شكلي بو تشوا مثلا سياستا قوتي كرين دخوازن فتنة و خرابية قو دخوازن درباسي ناف قالي منطقي بكن بتايبة شري قوهات سر منطقي ام دسبيك شري اف نب خطاب الكراهية كن كرد وعرب جبر اف تشتنيد مسلمانتي ده تركيزا ما سر وثيقة المدينة دما بيخمر عليه الصلاة والسلام جاب مكة سافري شو مدينة هر جواك تيدهبو كرد عرب ومسيح ابون هر ديانة ابو بوارو نشتقو امي وثيقة كيتشيكن معاهدة كيتشيكن هر كي سر ديني خوا هر كي وك نظام داخلي جيرهي هر كي ريك جيرهي بس دما خطري ايريشي سر مدينة تشيبو امي قش بفنيك انا جي فكرانا توا ديمقراطي عيني كرد عرب مسيحيين يزيدين هر كي تمام نظام داخلي هر كي خصوصياتك هي بس دما ايريشي دبن يك نفسها وثيقة المدينة صار فكرة بخمر عليه الصلاة والسلام أمجي سر في نهجي وبفي فكري أم شري خطاب الكراهية ذكرن نخز مطاب سلماتية ذكرن لي بانيلي وك رجع إيرو راستي هيفيتارم افر نقاشي قوتي تشيبون سميناري قوتي تين دادن ام هوالا دان ببن ميناك دحمو جواكا سوري ده ام هيفيدارن سوري تف ببن خوديه في سميناري ببن خوديه و بانيلي ولو جبرغو نبي رنگي كيولو به ام نكارن باشتي بجين وك ملت سوري يعني بس ايدي ملت جياشت استكي ايدن حطاني عجزي ويز بسلمانتيه طيبت هي يعني بسلمانتي بوي وك مترسيه كي انسان ر درياوا كسي تاندوراو ر جوفان افكار وتشتي خوي تاندوراو ام دبينن يعني تشتي قول سوري ايرو تشي دبي لدجي بسلمانتي نحقي انسانا نحقي معتقداته نحقي جني نحقي ديانه دبي حكومتها دمكي ايرو هاتي جنان جبو آزادیا فیزیکی یا ریبر عبدالله اوجلان بانک خوردکرنا تکوشینه کرن هر دوی چارچوبه ده جنین جسر حده گشتن باجار آمدی با کوری کردستان لورجی پشتی داخلینیه که بری خودان گملیکه. تفگیر جنین آزاد تجاعات چارچوبه دروشمه دما جنان دما هفدیتنا با آزادی او ریبرتیا آزاد ده لبر آواهیا دم پارتیا لرازانی کمبون. بری دستپیکرنا مشی پارلمانترا دم پارتیا شرنخی نوروز اویسال اصلان او هفسرکا توای در آمده یتر ارل توما آخوین. نوروز اویسال اصلان دیار کرکو اف مشا 25 سالان دوما او گوت گلی کرد او جنان تجاری تجرید امرالیه قبول نکریه و راگاند کو اف جارا هشتمینه کو بری به مشی بر به گملیکه و یا او ده همو دمان ده جی جن جوان او دایکان پیشنگیا ویدکن. نوروز گوت فکر او بانگا عبدالله اوجلان جبوان ریگزا هیویه یتر ارل توماجی راگاند کو اف ریویتیا نو بربه هیویا و دمشه او بیر آنینا مشا بریا بربه مجلسا انقره و بر
د داویا آخفتنان ده هاته تقاس کرن کو حتی کو همو گرتین سیاسی دسری در بر آپو بگیجن آزادیا فیزیکی اف مشعوت هکوشین و دوام بکم. الجارة هشتمينة بري قلمة لقملكية هاري هشت جارة دجي جن جوان دايك بيشنتيا بمشي بيشنتيا بريكريا مينا تكوشين عشتي وآزادية بفامشا دجي جن رحي بيشنتيا داية بيشوخوة وانية بيدري سنتزا آزادية سنتجا تكوشينية فكرين مي مكتوبين مي بانجين مي سكناوي جبومة سكنا وسنتزا آزادية إيرو بري من إمرالي إيرو بري ما جيشتنا سنتزا بآزادية أمشي وكا جند بيجن برنسيبا هيفيه برنسيبا ميه لأو هيفي بآزادية تنابه بینرین هجا ایرو کمک چالاکوان و ماموستین جنین سلیمانی سردانا گورا شهید تخزال مولانا کرن. ریکخستنا خوریا نتویا کرد جبو ریزگرتنی سردانا گورا شهید خزال کرد. لسر گوری داخلنی هاتن داین سرساخ جمالباتیا گلی کرد را هاتا خواستن و ایرش هاتن شرمزار کرن. لکوبان جی مجلسا جنان آپیده ایرشا لدیج کامپین بهار که یا گریدای پارێزگا هەولێرێ شەرمەزارکیرۆ گوت ئارمانجا vê êrişê ji holê rakirina gelê Kurd bûm. Meclisa Jinaniya PYD teqez kir ku divê gelê Kurd li hemû beşên Kurdistanê ji bo parastina naslama û hebûna xwe yekgirtî bin. Her wekî ji bo şehadeta Xezal Mewlana jê banga zelaliyê kir. خوێنی لێدە چۆرێل لە دەستدانی هەواڵی تێکۆشەر مەلماندوونە ناس و خۆنەویستی کوردستان شەیدی خەزار ئێمە وەک ڕێکخراوەکەمان ئیدانەی ئەم جۆرە دەست درێژە دەکەین بۆ سەر خاکەکەمان بە تایبەتی شاری سلێمانی دەرەوە ئەمەوێ باسی ئەوە بکەین کە چەند کەسانە خۆیان کردووە بە فیراڕاستی کوردستان بە تایبەتی سلێمانی ئەv kiryarên taybetiya li dijî şervanekî jin ku ji bo rûmetên gelê me yên Kurd tekoşînê nayên qebûlkirin em wê red dikin. Ji ber vê yekê divê hikûmeta Herêmê Kurdistanê rêveberiyên Silêmanî û bi taybet jî yenekê lêpirsînekê li ser rêveberiyê nexweşxaneyê bibin destpêkirin û wan kiryarên xwe berpirsiyar bigirin. بله ام به رشتات کردستان دوام بکن هفپیمانیا هیزین سیاسی ین رشتات کردستانی لدیجی ایریشن دومدار ین ایرانی ین لسر هیزین وان هلوسته کم تونت نشان دا هفپیمانی بانک لحکومت عراق کرکو هلوسته که جدی نشانی وان ایریشن ایرانی ین لسر خاکا باشور بده هر وها جدواکا ناف دولتی جی داخواست هادا کرن کو بیدنگی آخوا بداوی بکن. هفپیمانیا هیزین سیاسی ین روشلاتی کردستان تکلداری ایریشن دوام ین کومارا اسلامی ایرانی لسر کامپین پنابرین روشلاتی کردستانی ین لهرما کردستانی دا خویان یک بلاف کره. هیوادارم او هفپیمانیا هروا قرص و قایم لسر د داخویانی ده هات گوتن رژیم ایرانی با آرمانجا و شرطنا تک چوناخوی سیاسی لشکری و استراتژیک ایریشن خل دیجی ناوند و بارگین پارتین روشلاتی کردستان زیده کریا. اما نامتركيتي ونامتركيتي اويش باتريخاني ناويتي ماشا او سري موشك دی ایری شهری داویه 17 نیسان 2026 به موشک و درونیان هاتکرنده کامپین سیویل و بارگهین پارتیا دموکراتا کردستان ایرانی هاتن آرمانچ کرنه. د انجام دستی پیشمرگه و تکوشرین آزادی شهید و دو کسین دن جیبرین دار بونه.
Hevpeymaniye ev êriş bi terorana binav kir û diyar kir ku divan êrîşan de hetanha 11 kes şehîd bûne. Di daxuyaniyê de bangekî taybet li hikûmeta Iraqê hat kirin. Hat xwestin ku Bexda helwestekî cidî bigire û ji bo parastina jiyana penaberên siyasî û herûha parastina serweriya axê pêngavên pratîkî û yasayî bavêje. Herûha rexne li nûnertiya netewên yekbûyî li Iraqê û Herêma Kurdistanê hat kirin. Hevpeymaniyê got bêdengî û bêçalekbûna civaka navdewletî destê Îranê ji bo dewamkirina êrîşan vekirî û xurt dike. Herûha hat gotin divê helwestekî bilez ji aliyê Konseya Ewlekariyê ya netewên yekbûyî bênîşandan û daxwaz hate kirin ku êrîş wekî sûcên şer û terora navdewletî werin naskirin. Bangekê ji bo Kurdistaniyên li diyasporayê jî hebû. Hevpeymaniyê ji Kurdên li derveyê welat dijîn xwest ku bi çalakî û meşên aştiyana dengê xwe bilind bikin û li dijî van êrîşan helwest nîşan bidin. Di dawiyê de hat gotin ev êrîş wê nikare têkoşîna wan lawaz bike, berova jî wê xurtir bike. Hevsengîn li herêmê careke din tên nirxandin berdevkê pejakê rêwar awdanan rexne. Li têgihiştina şeryan li hevkirinê ahêzên desthilatdariyê kirogot, civak û hêzên şûreşger weke xeta sêmîn dibe ku derkevin û hevsengiyan biguherin. Berdevkê pejakê rêwar awdanan di peyameke li ser platforma X'ê de balk çand ser rewşa Îranê. Awdanan rexle li nêzîkatiya dîtina têkniyên di navbera hêzên cîhanî û rejimê heya Îranê de kir ku tenê bi perspektîfa şer an li hevkirin têdîtin. Her wiha diyar kir ku ev nêzîkatî perspektîveke teng, xêskirî û kujerek ku bûyeran di çarçoveyeke snûrkirî de dihêle. Ji bilê van nirxandinên du qutbî berdevke pejakê balkişand li ser hêzeke sêmîn a ku dikare li ser erdê bi bandor be. Te qez kir ku ev hêz civak bixwe û rêxistina pêşver û şûreşger ên ji wê derdikevine. Li gorî awdanan ev di dînamîka civakê ku xwedîn ramaneke serbixwe û îradeya azadin dikarin di demeke kritik de însiyatîvê bigirin, pêvajoyê birêve bibin û hevsengiyên heyê jî biguherin. Belê her bi Îran û rojhilata navîn em dewam bikin li rojhilata navîn dîsa alozî zêde dibe bûyereke din a krîtik li tengava Hurmuzê ku weke dilê enerjiyê ya cîhanê tê hesibandin çêbû. Îranê careke din tengav girt û sedema wê dorpêça dewletên yekbûyên Amerîkaya li ser tengavê û benderên Îranê nîşanda, heta êrişî keştiyeke ku dixwaz derbasî ji kendavê re derbas bibe jî hate kirin, niha careke din Washington û Tehranê xwe li hev sor kirine. Gaveke kritik dikare hevsengiya li rojhilata navîn biguherîne. Tengava Hurmuz carek din hat girtin. Îranê li tengava Hurmuzê ku yek ji riyên avêyên herî stratejîkên cîhanê ye, qanûna leşkerê ji nû vedanî. Rêveberiya Tehranê biryara xwe ya di derbarê tengavê de ku çend roj berê ji bo trafîka kêştîvaniyê ya nav neteweyî vekirî bû paş vekişand. Li pişt vê guhertina ji nişka ve dorpêça deryaya dewam a Amerîka li ser benderên Îranê heye. Artêşa Îranê bi eşkereyî got li tengavê wê kontrolek xurt pêk were. Li gorî daxuyaniyê heta hemû keştiyên ku dikevin û derdikevin bi serbestî tev negerin, wê tevgera keştiyan were sînordar kirin. Her piştî vêyekê di çapemeniya cîhanê de nûçeya êrişa keştiyeke xwestiye tengavê derbas bike belav bû. Tengava Hurmuzê de encama danûstandinên di navbera Îran Amerîkayê de bi awayekî demkî ji doh nû ve hate vekirin. Ev pêşketin bû sedema daketina bihayên petrolê. Lê belê daxuyaniya dawiya serokê Amerîkayê Donald Trump carek din hevsengî guhert. Trump ragihand ku ew piştgiriyê didin vekirina tengavê lê dorpêça deryayî ya li dijî Îranê dê dewam bike. Ev daxuyanî li Tehranê bi bertekek tund hat pêşwazî kirin.
سروک پارلمانتویا ایرانی محمد باقر قالیباف به زلالی دیار کرد کو گر دور پیچ دوام بکه تنگاو و بگرتن. وزارت درویا ایرانی هلوست آمریکایی وکی بن پیکرنا آگربست بناو کرد. دنا وان همو بیارنده تنگاو حرمزی جارک دن دنابندا کریزک جهانی دیه. جالی که دن و پیشروجا آگربستا 2 هفته یاک و هفته بوری دناوبرا ایران و آمریکای ده هات راگهاندن ندیاره. نها همو چاو لسر داخویانی نو ین واشنگتن و تهرانی نه. بله آلیه کدن یه شریکو د ناوبرا امریکا اسرائیل و ایرانی ده حریز ده باندور بوی او جروشا لبنانی بوم لسر کاغذ اره لبنان آگربسته که هیا ل سر عرده دمریت ده ایرشن اسرائیلی هیناجی دوام دکن ارتشا اسرائیلی راگاند کو وان بنسازی حزب الله کرنا آرمانچ لگل ویم هیزا آشتی یا دمکیا لبنان راگاند کو لدیش لشکرین وان ایرش پیک خاطیه دیرش ده لشکره که فرانسی بونه آرمانجا ایرشیم یک خاطیه کشتن سی لشکر جی بریندار بونه لسر وی ایکی سرکماری فرانسه ماکرون جی ایریش حزب الله برپرسیار گرد او بانک لحکومت لبنانی کرکو ایریش کار ورندار زاند. تهوی آگربستا دمکی لبنان شهر و ایریش دوامه. ارتشا اسرائیل راگهاند کو لباشر لبنان لدج حزب الله ایریش بیکانینه. ارتش ادعا کرد کو جبر حزب الله خو نیزی خطا زرکریه هاتن آرمانش کرن. داخویانی ارتش ده هات گوتن جبو پشکریا یکینین کو اپراسیونین بجاهی دکن به توپان بنیسازی حزب الله هاتیه خستن. هر وها هیزا آشتیا دمکیا لبنان آنگو اون فیل کو گریدای نتبین یک بویه راگهاند کو لدیجی لشکرین وان ایریش بیک هاتیه. اون فیل ادعا کرد کو ایریشا لدیجی لشکرین هیزا آشتیا فرانسی جعالی حزب الله و بیک هاتیه. د ایریش ده لشکرک مریه یک جگران سی جی بریندار بونه. لگوری اون فیلی لشکران لباجار نبات یا لباشر لبنان خباتین پاقش کرنا ماده تقمنی دکرن. سروکومار فرانسای ایمانوئل ماکرون جی دربار ایریش ده لسر حساب خوی مدیا دیجیتال پیامک وشاند. ماکرون دستنشان کرد که لشکرک فرانسی میریه و جی ایریش حزب الله برپرسیار کرد. هر وها بانگ لحکومت لبنان کرد که لدیجی کسین جی ایریش برپرسیارن بکوین تفگری. أما الآن نقف جميعا أمام مرحلة جديدة هي مرحلة الانتقال من العمل على وقف إطلاق النار. سروکومار لبنان جوزف آون جی گوت ین هیزین فرانسی کرنا آربانچ و ورندار زاندن. لآلی دن سروکومار و سروک وزیر لبنانی جبو قناغا پشتی آگربست نیقاش بکن لحف جویان. جوزف آون و نواف سلام گشدان اولهی و دیپلوماتیک نرخاندن. تكن خيارنا وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضينا. ده هفدیتنی ده هولدان دیپلوماتیکین به آمریکای جهات دست کردن. نواف سلام هیوی کرکو پیشتی آگربستی جی لبنانیان و جه و وارین خوابونه وگرن. بله بینرین هجا سروکی حریما کردستان نیچیروان بارزانی او وزیر پاراستانی که دولتا ترکیه یا شارگولر لفورما انتالیای هفدیتنک بگانین. مالپرا فرمیا سروکاتیا حریما کردستان اشکره کرکو ده هفدیتنا هر دو آلیان ده بحثا روشا حریمی به گشتی او باندورا و حاته کرن. هر وکی هر دویان پشتراست کریه کو گرینگه آگربست لحریمی دوام بکه آشتی پیکوره و آرامی لروشتاتا ناوین سرور ببه. وزیر پاراستانی یه ترکیه سپاسیا حریما کردستان کریه کو نبویه آلیه که شر او لسر زیده کرنا هم آهنگیا دنابرا هر دو آلیان ده جی تقضی کریه. سروک حریما کردستان نیچیروان بارزان جی پشتراست کریه کو ده حریم تم ببه فاکتوره که آشتی او دخوازه پیوندین خواه به ولاتین جیران را خورد بکه. لگور مالپره
پیوندین ترکیه به عراق و هریما کردستان و هفکاریا هفبش یک جمجارین سرکه ین چوینه بوم. پشتی ویژی نچیروان بارزانی به سرکومار ترکیه اردوغان رجید جویا لیدر حق ناوروکا جوینه ده تو آگاهی نهاتن پاروکرن. ایرو لباجار استانبولی ترکیه جی تفگرا کومالین خواندکاران چاند و زمان کردی تف کم هات دامزراندن. تفگر ایرو به دانزانه که دامزراندنا خواه لناوندا چانده یا یاشار کمال آمال تپه استانبولی راگهاند. ده دانزانه ده تیگوتن که او وکه خواندکار و جوانین که لزاننگین کردستان و ترکیه هاتنه با هف پاراستن و پیشخستن زمان و چاند و گلی کرد وکه برپرسیاریه که دیروکی و جواکی دبینن. به گوتن وان اف دانازان لدجی سیاستا پیشافتنا سیستماتیک آکل لسر بیر زمان و ناسنامه تیمشاندنه. هر وکه دست نشان کرن که آرمان جوان او که جزانینگان دست پی بکن و لحمو قادان گشتی حبون و خوابون زمان کردی خورتر بکن. ده دانازانان ده گوت او داخواست پرورده به زمان دایکه دیکن چمکی اگر زمان دایکه لقادا گشتی و اکادمیک جه نگیره ده وک هوی تونه بم. خواندکاران سه داخواز لدو هفریز کرن. یک زمان کردی لزانینگان نتنی درسا بجارته به قادا که اکادمیک بهیس و دومدار. دو پرورده به زمان دایکه ده همو آستین پروردهی او ده قادن هلبرنا اکادمیک ده وره بجه کرن. سه زمان کردی به مسوگرکرنا حقوقی و آزاد ببه ده همو خدمتین گشتی ده جی ببه زمانه که بنگهین. بری بینرین هیجان و چامه داویه جیت کلداری مترسیا داعش زندیبونا داعش یا کوچتین داعش لگوندوارین دیرازوری لف و تفگر خواهد زیده کرنه چتیان لگوندوارین دیرازوری ایریش اندامه که هیزن اولکاریه ین حکمتا دمکیا شامه کرن و تانکره که پترول جی کرن آرمانچ. چتیان اف بویر جی ده پیامه که بسر مدیا دیجیتال پارو کرن ده گرتن سرخوا و گوتن اندامه که هیزن اولکاریه یا سوریه لپیشیا مالاوی یا لباجر بوکمال حاتیا آرمانچ کرن و بریندار بویم. هر وکل سر ریا گشتیان نیزی باجرو که مکمنی یه باکور دیرازوری جی ایریشی تانکره که پترول حاتیه کرن ده انجام ده زرار لتانکره بویا و پترول تیده رجایم. بری بینرین هجا بوی کرم دیگه داویا بلتنا خویا ساعت هفتان و دبیجین حتی جاره کدن بین پیشیا و بمینندنا با خیر و خوشیده هر شاد و بخوار.